O comment no kita kaham ke porin nyai bela bayap song. O borok je sai tong mani abo kubui dang na. Tabok je update man mani mote hinke kubui kahanyo ma tongjaka angle. Dolte bayap song. Da pohor bai da bisal kaisa kok khanawi belai ke dukho nangjaka. Sanjana no tai treatment khlai riliya. Bini nok ni borok bini ma babu song bono nogot kifili tuna naikha. Pia ba bini ma babu song da pohor song no thaisa kok sahoriya. O kok khanawi da pohor sanjana ni bin ma babu song no kolbo khlaikya. Pia borok da pohor ni kolti saliya. Je furu ni simi da pohor borok no hospitalo kabui phayo. A furu ni simi chap jagya kahai ngui thangka. Sanjana no chemo ririna hwnui hospitalo kabui phaimani. Pia ba chemo ririyawi tei kubini ayurvedic hospitalo se boti khai tonglaisiu borok. A kok bo da pohor chong no sahor jagya. Da pohor chong bini mamani video ni bisingti se saimano onyo hospitalo boti khaijakmani. Bayap song no kaisa comment phunugano. A comment khlaina hinke sanjana ni paragana ni phu. O borok sai tongmani bwsuk kubuile saimanya. Haipano nor comment nai bwsuk kubui ungjak nai di. O borok suikya kubui kok jeta dara. O monaisini paragana ni si. Bini baba borok chaya. Buino thokai chana simi runggu. A bagino tabuk naidi. Bwsajak serious no phano si care khaya. Rang no hamjak layo. Lukurok bwsuk kosto khayui. Hor sal satung watui. Rang thumlai treatment khlairina rohormani. Abo si tabuka treatment khlairiya phailanya nai tongkha. O kok khanawi lukurok belai khe chajagya ngui tongbaikha. O kok khanamani yagolo da pohor tamo saka khanai naidi paithak joratui. Sanjaka hamjatono ओमफ्राय जों दिनै हिंखाय जोंनि गया हासिनानो गुवाहाटीनि तुबुलाय फायमाने जों दैबने जोंनि फ्लाइट ओमफ्राय जों नगसे हाबियाको र लगियाव दङ गया बिसाल जों खोनायो ओमफ्राय बर'खै दा थांगा जों नगसे हाबैयाको ओमफ्राय आगोलो किसा जों सामंनानै बाथाक माने गाबोनाव गायसाखौ खोनावै आसमसा बेलाखे तामजानि हायमा दंखा जोंनि गया सानजानानै खबर दा ताम सानाय आसमसा खोनावै ब नगो फायनो हानाय खोनावै बेलाखे तामजानि हायमा दंखा ओमफ्राय जोंनो ब बेनि गार्जेन द कुनु साहरमा गरै ओमफ्राय फुङाव दां खामो गायसा भिडिअ रखम फुङाव गायसा बेनि मामा आपडेट रखरका WhatsApp दै ओमफ्राय नाय जायगा दा आपडेट होनाय दङ आमखाय फायनानै आमखाय र क गियाना होनाय दङ दा आपडेट होनाय दङ आं आपडेट दिखाबा साखा होनाय दं माने दा ओमफ्राय बय कल खायो से सायमानो सानजाना ट्रिटमेन्ट खायलिया नगो फाय दङ होननाय ओमफ्राय खोनावै तामजानि हायमा दंखा ओमफ्राय ताम सानाय वानासि थांखा एक्चुअली जों किसी सालाय जानायनि दरकार ब भिडिअ खायरहका थिग नोंखा जों किसी सा जानायनि दरकार तांके जों तो ननि फार्स्ट टू लास्ट अपडेट आव फाना जों ननि सुबाखर दङ जारा ननि आपडेट सोंनाय रक तो अनेक कलबो खायছো ना बने आपडेट बाहाय होनाय गे जों बकबाय krungनानै खूब चाइतोखा बिनि बाबुनो कल खायका बार रमिया गताय बिनि मानो कल खायो बिजि फानाङै माना अजरा दङ के हायपन केबो आपडेट नाय करे के ताबुक मिया सारियो जों बिनि बाबु बाय किसे कक सागा गबो सावो जों तामरो खायमा जानो जों किसे बुदि दिन साव के सिनि दादा बे कक साव जाफ्रोबो तो सायमान बले कल खाय आफुपानो जों साना दरकार ब्रो जों नगो फायसिनायनि सानानै नांमानि ताना के माने कोनो साया हतर के आनि भिडिअ आं निजेनि भिडिअ से नायजिया ब्रो आपडेट दिन के आं भिडिअ पोस्ट खायरिखा अल कमेन्ट नायनाय माने ताम नगो फायसिनाय फु गोबां बयबो कल खाया नगो फायसिनायनि समाव अलखाते से रिपिट भिडिअ नायनाय मालाय नगो फायसिनाय फु के वानाय थागाता के जों कि फायतन बंनि बो साबा फायतन हाया देबा फायपनो संनो तो केसा इनफॉर्म खायना नांगमन कल खाय साकाय बाय थागामो संबो तो साजा खामता हंकाय अब कल खाया आर कैसा फायकेबा तामजानि हाया देबा संनो सं पुलानि सेमा सक सबाय दङ बरकनो सक सापर्ट खालाय दङ ओमफ्राय संनो एटलिस्ट कैसा कल खायपनो साका हंकाय आबनो लकरगा सक चोबा लायमानि ट्रिटमेंट खायतन हनाय ओमफ्राय दाबो हंकाय हठात जासे फायलायो हंकाय लकरगबो तो खा तामजानि हायं जागनाय हाया देबा मासे कस्तखाय बाजार सदाय सबा लायखासिनि सिगला सिगले
hingke bini last to treatment chemo rina tongmani hingke chemo bo rilaya borok biang kubuni ayurvedic rogo admission rok khlaika bote rok khlaika hingke sang update nukha hingke 20,000 rok da hingkamo Per day. dino abo hairok hingke abo to bisi tonglia borok কয়েকদিন সে tongsinamle bote khai amo hairok ta hingke amo hairok hingke mane sangbo tamjani asak samung khlaimani tamjani haima tongo ta sangno se mane call khaipano saya hingke belai khe tamjani bakha tamjani haima tongo ta hayada bahasa puilani sima sang soba laimani hingke at least kaisa call khaipano to sakai Jakhamon. haima tongo ta Ke जों बिसोरला बखा तंथखौ बा जों बनो लामसंनानै बागै फान जों ट्राइ खायखौ हायदिबा ताम हायनि थाव बखाराव माने अ जरा जराबो के जों बुखौ हासिना नक जतो नगै मा खाना अब जतो लोकरंनि कयमं बायसे जों मा थाङो जोंथ' कायसा कायसा लगैबो तङै माया ते कमा गुबुन रुगिरक तेबो सिरियास दङ के ब्रनबो किसा जरा मारनाय कायसा लगै तङै जोंबो प्राय मिनिमाम 2 माने सागा हाके तंग्रा बन लाग्यो हायदिबा के अबनो हानि बिसिंति कयने मुसुं माके हायसे जरा डोनेशन खायनायाव एबा के जरा बनो चुवा खायतोनाय अनलाइन बिसिंति आनि बिसिंति गां पर्सनली आं साना मुसुं माने ओबरनो स्टप खाय माके जाव कारण बक ट्रिटमेन्ट छि खाय आंके डोनेशन स्टप खाय माके जाव हायदिबा ना abo to treatment khaya hingke sang soba lai tei tam khaisa naisa hayada अबनो त sang jora sugyano sugri dio jora mo haike donation thum lai bazar sadai sang soba lai hingke treatment se khali hingke to soba lai tam khaisa nai अबनो hayada ba hingke asak lokorok soba hormani treatment khaya hingke lokorok bo nichoi abo kha koinai खाबायनाय kha bainai abono ta hingke abo no at kaisa khanawi belai khe wana khata hingke khoroksa borok ano sahoroise sai mano hingke belai tamjani hai bakha ma tongkhata asakpa kol kaisa ponto sangno khai saire malaya ताबो फानसे साइमे को बत नगदे सबायजा ना आयंग दे तंखा abono ta अबनो त साजाय त तैखौनो पकरे बरनि इच्छा जाने नुखुंनि जाने बसाबति जा हायदेबाना इनके जों सामानि कारण के जाहाते लोकरक सुवा खाबा गे जोंबो फार्स्ट नि सिमिट लास्ट अब अपडेट दं हांके किसिसा साइमाना मुसुमनि आनि बखाव केता के एनिवे ब्रो बिजि रफंनि माखना हायब्रन जरा फ्री दं रो पैसा सानो के नक जदि फुल अपडेट सिनान थांके जों स्क्रिन नम्बर इदवाना बनि मामा ब्रो के नबो वकिरन दिता